kelli nkeċċi lil Daniel għax kienet tilab FIFA. I'm not going to talk like this to them, ta' fejn kemm huma privileġġjati. Imma tista' tiġġieled u taħdem għall-pajjiż aħjar. Hello, għadni ma tilkomx bonġu hello jew whatever, mux bonġu bħalissa, għax id-disa u ħamsa. Wasalt mill-event ta' xogħol issa. Bażikament morna escape room, ma filmi għajċej ovvijament l-escape room. Imma kienet l-ewwel escape room tiegħi, oh my god, issa għandi l-escape room bug, u rrid nagħmel ħafna escape rooms. Very, very fun. Irna xilla noħorġu 52 seconds to spare. Ma ovvijament użajna l-hints. Imma ħembat morna nieklu u domna ħafna suppost kelli nkunaw xi sija ilu. Bej kull starter main u deserta sija bej kull dish, mux għet nitċajta ġifiri. U l-irġil fera bdew jirdu, rajt li sowu ġifiri, għax ħafna minnu imsiken għandhom xi 40 minute jew 30 minute drive lura d-dar. Anyways, naf li ħafna minn komplikajtu fuq dal-video għal Q&A, so mux ħandu minn redden, ħamurna ħasel u nilbes naqra cozy clothes, għax il-ġurnata b'dal jeans u għajjajt. Unpoġġi bil-qeda, namelte, u nwieġeb il-mistoqsijiet taqom li actually kien hemm naqra mhux ħażin mistoqsijiet iktar milli ħsibt. So narakom in a few seconds. Cheers! Mit-te! Kelli nkeċċi lil Daniel għax kienet tilab FIFA u naħseb kienet tkun distracting fil-background, so għajdu thank you lil Daniel għax inkella jqgħod jeqret li fottejtlu logħba għax qalli li tnejbis għamele. Vera tnejbis. Isma' llum ġurnata għandi twiw naħsel għamilt. What? Alright! Mela, ħana għal-mistoqsijiet. Issa meta ngħidilkom kelli ħafna mistoqsijiet, ara taħsbux li kelli xi 100 mistoqsija, ma nafx, naħseb għandi jisu bej 20 to 30 għax kien hemm xi nies istaqsewni multiple questions. Issa probabbli mhux ħanwieġeb il-mistoqsijiet kollha f'dal video għaliex inkella jispiċċa jkun video twil ta' xi satej u jkoll ħafna footage neditja. Però inwietkom li mhux li dawk li mhux ħanwieġeb illum with regards to relocating I mean, inwieġibhom video il-qudiem li jiġi daqt, ġifieri mhux ħatistennew sinin għalih. Mhux fi vlog imma inwieġibhom within the next month or two. Però ħanipprova indurhom naqra u nqassamhom b'tali mod li jagħmlu sens wara xulxin u mhux nispiċċa nwieġeb xi mistoqsijiet unrelated wara xulxin. Ejja ra Elise x'taqsiet.
Raħili. Le, mhux ħanaqraħħa. Ok, ħadd screenshot tal-mistoqsijiet kollha li għandi. U ħanibda b'di. Di saqsew li żewġ persuni. Saqsewni biex nirrakkonta kif ġie ħsib li morru ngħixu barra, tipo kif iddeċidejna għaliex għażilna l-Olanda. Mela kif iddeċidejna ngħixu barra. So mainly ħabba fija. It took time to convince Daniel. So jiena bażikament ma nafx ġili xeċ fil-video. Jiena qatt ma kont ġejt l-Olanda qabel ma ġejt hawnhekk Erasmus. So jiena ġejt hawnhekk Erasmus waqt l-università, kont mort Groningen, jew nkella kif jgħidu għaddax, Groningen, qiegħda fin-nord ħafna, u kont qattajt 6 xhur Erasmus jiena hawnhekk u insomma bażikament waqt Erasmus I fell in love with the Netherlands. U jiena jsi minn dejjem xtaqt immur ngħix barra minn Malta, be it temporary, għax minn dejjem jisni xtaqt dik l-esperjenza. U Erasmus inħoss li it didn't satisfy it that much, għaliex kont student ovvjament, so student life vera differenti minn professional life. U bdej nipprova, like il-verità nipprova nikkonvinċi lil Daniel biex nagħmluha. Ovvjament ma sforzajtux, he came at his own will. Ġifieri jiena kont ngħidlu li it's fine jekk ma nagħmluhiex m'hemmx tagħmel. Kont ngħidlu tipo even if it's temporary. Mux hekk konna ddeċidejna. Taħħa, mux vera. Mux vera. Le. Għas mistamel sens li jett. Mux vera, ma sforzajt. Anyways, so għalek, u Daniel u kol xtaq li mur jiex barra Malta, xaqat ma kien għamel Erasmus, u għara li rali li namel Erasmus, realizza li he missed out on living abroad. So, għalek deċejna nġilejxu barra. Ma konniex ħanamluwa kieku konna ħanitilfu ħafna flus minna. So, aħna ovvjament, it-nej importanti għalina li ma nispiċċawx broke. So, għamilna l-kalkoli kollha, if it makes sense, kem jaqblilna naqlaw paga biex it makes financial sense to actually move abroad, għax il-verità li aħna Malta l-industrija tagħna it pays very well compared to like average jobs. Ma aħna ma konniex ħanġunejxu hawnhekk li kik konna ntilfu ħafna flus. So it made sense financially wkoll. U deċina nġi l-Olanda again għax jiena kont hawnhekk Erasmus. Hawnhekk l-Olanda l-Ingliż kulħadd jitkellmu, so it's very easy to integrate anka fuq ix-xogħol hekk vera mhux vera faċli, ma iktar faċli biex issib ġob hawnhekk bħala English speaking person. U jiena l-Olanda kienet oġbitni ħafna għaliex vera organizzata, vera nadifa, n-nies vera nice, ħafna, at least fejjeċna aħna u fejjeċtina, n-nies vera dħulin, vera kelli a nice welcome, ħafna affarijiet insomma, ma dawk the main things. Ok, mistoqsija oħra li kelli li wkoll saqsewa diversi nies, kif actually għamilna l-pass, like what was the process of moving abroad. Ġifiri xamilna l-ewwel jekk hux sibna l-post, jekk hux sibna ġob. Issa, din hija very Netherlands specific thing, imma hawnhekk l-Olanda għaw tax incentive għal barranin li jiġu hired minn barra minn Malta biex jiġu jaħdmu l-Olanda. Dan l-inċentiv huwa għal nies li huma konsidrati bżonjużi għall-Olanda, ġifiri li hawn nuqqas ta' workforce Olandiża u għandhom bżonn they hire from abroad. U biex tkun eligibbli għalija di bil-fors trid tkun sibt job meta tkun għadek ma ġejġ hawnhekk. So aħna l-ewwel ħaġa li għamilna fittixna job. U hawnhekk xorta waħda ħadd ma ħajkrilek post jekk m'intix currently employed. Jitolbuk il-payslips, jitolbuk il-bank account statements, ġifieri vera diffiċli biex hawnhekk issib post jekk inti m'għandekx xogħol. So l-ewwel pass kien job u jiena nissuġġerixxi li anyone ġifieri anke jekk mhux ġejjin l-Olanda li l-ewwel li tagħmlu issibu job. Kif qegħdin fuq xogħol, kelli mistoqsijiet ukoll. X'ħadd qalli can you explain a bit about your career u x'ħadd ieħor qalli what studies did you need to get the job you're doing and which course did you choose. Mela jiena studjajt computer science. ċoħe, gradwajt f'computer science, so jiena tħalt l-Università 2018, imma tħalt fil-kors Maths and Computer Science, kien bachelor's ta' 4 snin, u wara sena kont diġà naf li vera minix għal-qalbi u kont imdejqa ħafna, kien żmien veri kraħ f'ħajti, kont depressed, għax jiena fil-li kont nħobb ħafna il-Maths, kont imur tajb fil-Maths dejjem nġib 90s, A's, jew forsi B's, u kont vera tajba. Imbagħad tħalt l-Università u xejn. Il-matematika
L-università kienet vera differenti mill-level ta' A-level u O-level, kienu astratt u ma bedix jirrobni u dom tafna maċċettajta li il-problema kienet għax ma konċet nħugost nistudja dak li għazilt u marriċ nidroppja għax bdejt nibza li ħanider bħala falliment għax tipo jina għatma fallejt fħajti f'daqqa wahda etan għandi resits tipo dak it-tip li semester minnom kelli resits tal-units kollha tal-matematika. Pero luckily for me, I guess, not lucky for the rest of the world, ġiet il-Covid u kollox sar online u kelli ħafna inqas distractions dik is-sena ma bqajtx noħroġ u dal-affarijiet insomma u għamilt moħħiem u għedt okay, ħanlesti t-tieni sena, so I didn't drop out technically. Lestejt sentej minn dak il-kors u kont ġibt higher diploma għaxħan bat ċittajtet okay, ħaniqaf imma ħaniqaf on a good note. Please note li I won't judge anyone li just they dropped out u maddewx mill-ħesel tal-eżamijiet u hekk, imma jien again kien il-Covid, kien eżamijiet koll online u għed xanuqot nagħmel xorta. U mbagħad wara dawk is-sentej erġajt tħalt bachelors fil-computer science mill-ġdid kompletament u it was a much better experience. Jiena vera għal-qalbi l-kors Computer Science Università ta' Malta nissuġġerih lil ħafna nies. Mhux faċli, imma jmin l-kors huwa faċli. Immeħes tinkajt ħafna u mort tajjeb u gradwajt is-sena l-oħra so issa ilni sena u nofs naħdem full time blażat u waqt l-istudju tiegħi fil-bachelors kont ukoll naħdem part-time, sibt kumpanija li kienu idaħlu studenti bħala interns u jiena nemmen li għamletni id-developer għax by the way jiena software engineer sewwa. Firina tru l-kors sħiħ meta kont fil-bachelors tal-computer science ħdimt. Kont naħdem part-time waqt l-iskola u full-time fis-sajf u jiena li dik game changer. Ġifieri jekk intom qed tistudjaw biex tilħu xi ħaġa fl-IT industry insomma vera nissuġġerixxi li sibu kumpaniji li they hire students għaliex tagħmel differenza kbira fl-skills tagħkom meta tiġu biex tkunu hired wara li tiggradwaw. U anka waqt il-kors stess tara differenza bejn min għandu job experience diġà u bejn min le. So ħeddik naqfu l-karriera tiegħi, sorry, naf li side note fuq relocating and moving abroad. Mela, lol Daniel saqsini. Għalli, l-aċċent meta titkellem bl-Ingliż inbidel, għax dan li qed jaqbad miegħi li minn dum muvjajna u nitkellem bl-Ingliż ma' ħadd ieħor eżin ma' min mhux Malti, inbidel l-aċċent. Jiena my opinion mhux li jinbidel ħafna sewwa, imma not gonna lie, nhar it-tlieta meta nhar it-tnejn meta kellna dak l-event ix-xogħol tal-gift exchange, kien hemm klib tiegħi nitkellem bl-Ingliż u vera bdejt nikrinġa għax bdejt ngħid, oh my god. Dak kif qed titkellem. Imma I'm not going to talk like this to them, ta' fint, ħanipprova nitkellem naqra pulit biex jifhmuni wkoll. Imma vera nitkellem naqra weird English meta nitkellem magħhom, għax għandi prova fuq il-kamera. Mhux qed intik raġun Daniel, okay? Saqsewni wkoll jekk ix expensive l-Olanda u saqsewni fuq ir-rent. Ifhem ir-rent hija expensive. Issa aħna ma ngħixux Amsterdam. Jiġifieri li kikun qed nikru dal-appartament Amsterdam mhux biċċajt qed inħallsu easily 1000 euro jew id-doppju iktar. Aħna mhux ħandiq ngħid inħallsu 1,275 a month, and that does not include utilities and bills. Ġifieri id-dawl, l-ilma u l-gas apparti, l-internet apparti. Very expensive considering il-fatt li hawnhekk kien kompletament baħ. Kull ma kellna kċina u bathroom u gwardarobba u l-portieri. Il-bqija kellna nagħmlu kollox aħna. Sad-dawl ta' fuq il-mejda tal-ikel, sas-sodda, sas-saqqu, sas-sufan, television, kollox ġifieri. With regards to l-ħajja ix expensive daqshekk, issa jiena naqa' diffiċli nikkumpara, għax jiena meta kont noqgħod Malta ovvjament kont noqgħod ma' mum missieri, jiġifieri kirja qatt ma ħallast, dawlu ilma qatt ma ħallast u onestament ma tantx naf kemm kienu jiġu Malta dal-affarijiet. Aħna jisu nħallsu 126 a month għall-ilma, gas u elettriku. Ġifri dawk apparti, mbagħad ovvjament hemm taxxi oħrajn, issa dal-affarijiet I'll go in detail in another video għaliex naħseb diffiċli nsemmi kollox just f'daw il-5 minuti. Imma to be honest, apparti dal-affarijiet qed insemmi groceries u restaurants, ma nafx jiena għalija simili ħafna ta' Malta. Kważi qed par ċertu affarijiet fil-supermarket ħajkunu irħas minn Malta, ċertu affarijiet ħajkunu iktar għalin u li I feel like it balances out.
Issa jiena kont naħseb li r-restorant hawnhekk vera iktar expensive minn Malta, però kull darba li jiġi xi ħadd iżurna u tipo ngħidulhom naqra expensive u hekk jgħidulna isma' l-istess prezzijiet eżatt ta' Malta. U allura ibelħuni naqax mhux jirħas fis-sens skont fejn tmur sewwa u jiena minn għalija Malta jeżistu postijiet fejn tixxi pizza 16 euro, eżin pizza fancy mhux margherita ovvjax Alla ħares. U jeżistu postijiet fejn issib burger 18 euro. Li hawn naqrali hawnhekk forsi drinks għax il-birra u naqrali eżempju. Imma jien overall nħoss li vera simili ħafna l-ħajja f'dal affarijiet. Ovvjament aħna m'għandniex karozza u dik another story fis-sens hawnhekk to own a car ħafna iktar għalja minn Malta x'għandhom il-liċenzja għolja ħafna, imma mbagħad ovvjament mhux ħatqabbel l-infrastruttura ta' hekk ma l-infrastruttura Malta. Hawnhekk hawn il-health insurance ukoll li titħallas li hija mandatorja. So mhijiex irħisa, imma inħoss li għall-pagi li għandhom hawnhekk ngħadduha. Saqsewni fuq it-temp ukoll. A particular question. Does the greenery and clean air in Holland compensate for the cold weather there? U xator kos qasini, how do you handle the weather difference from Maltese temperatures? Both clothing-wise and mentally. Mela, first of all, għal-mistoqsija tal-greenery, li kieku mawx it-templi jawnaw, mawx il-ħdura li jaw. Issa, compared ma' Malta, apart il-fat li Malta għaxtu kullimkien biex jibnu, għawek għaw ħafna siġar u everything is so green and everything blooms u għaw ħafna nadif għax tamen ħafna xita. U għawek actually esperienzaw l-erba staġuni. Malta nħossa ma' nix staġuni, għanna sajf li jdum xit minn xur u xie 4 xur tipo xitwa li qasi xitwa ma jiġda sekkesħa ikkumparat ma' żgur. Issa li esperienzajna l-erba staġuni, I prefer it here, ngħid il-verità, jiena sħana ddejjaqni dik il-ħaġa li Malta għas tista' tmiss l-steering fit-8 ta' filgħodu għax ikun jali, jew is-seatbelt taħraqlek onqok, għas tista' tagħmel xarek jew tagħmel makeup għax toħroġ barra mid-dar u ssir ilma, ma nistax għalija, speċjalment il-fatt li kull fejn tmur m'hemmx ken għax is-siġar ċaw. Jiena ma taġobniex is-sħana ta' Malta, speċjalment fl-aqel tas-sajf. Il-baħar inħobbu ħafna u għal ma kellniex il-baħar Malta, inħoss li l-unika mod li tissapporti is-sajf Malta jew toqgħod ġewwa fl-air condition sakemm ma jinqatax id-dawl, jew inkella tkun il-baħar. Il-bqija it does get cold. Imma jiena to be honest, I don't mind it that much. Innaqa xita nissapporti għax naf li thanks to it għaw ambjent sabiħ, għaw il-kanali sbieħ, għaw ħafna siġar, għaw ħafna ħdura. Mentally, xkultant inqa ta' dwejja li ma tarax sema blu u li ma tarax naqx xemx, u fatti meta toħroġ ix-xemx tkun taf għax tara l-kulħadd barra. Imma tbienes imbagħad dawk il-ġranet tapprezzhom iktar, speċjalment wara xi ġimgħa xita jew xi ġimgħa temp gris, vera tara sabiħa. So nimmissja naqa' ix-xemx ta' Malta, imma iktar nimmissja x-xhur hekk tista' Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April, għax huma x-xhur li Malta tkun naqra supportabbli it-temp. Madonna, qed inħossi dal-video ħajkun xi sija twil. Okay, dawn jisom kollha simili. So għandi ħafna mistoqsijiet bħal were you homesick? Do you miss your friends in Malta? What's it like moving to a new place and not having a social circle and kind of having to start from scratch? U xatiħor kol saqsa, have you found a Maltese community where you're based? Mela, ħanara kif ħanibda. Mela, jiena vera lucky li Malta għandi ħafna ħbib għal qalbi, pero with having loads of friends u jien ukoll I'm a family person, vera diffiċli li iżżomm kuntatt ma' kulħadd. Issa meta ngħid kuntatt ma' kulħadd li tiltaqa' magħhom physically għax through social media hekk dejjem active ma' sħabi jiena nipprova nkun at least. So mhux ħanikdeb mindu meta ġejt ngħixaw mhux ħadt irruħ għax ma rridx nistema' ħażin. Imma ħassejtni li fl-aħħar kelli naqħin għalija li nifoka fuq l-skills tiegħi, li nifoka fuq il-fitness, li nifoka fuq il-karriera għax kien hemm żmien twil fejn provajt nagħmel kollox at the same time u vera kienet diffiċli. So jiena, to be honest, I liked li ġejt hawnhekk u ma kellix ħbieb. Fis-sens, xorta kelli ħbieb, għax xorta bajt inkellimhom, xorta baqgħu ikellmuni, iġġabru xulxin, meta jkollna ċans u hekk. Imma għal-bidu qed ngħid, ħadd gost li ħajja fl-aħħar għandi ġimgħa sħiħa nista' nippjana kif irid jiena għax m'għandix responsabiltajiet li jsni niltqa' man-nies physically. Hija ma tantx damet. Naħseb wara xi 4 xhur, speċjalment, bdejt inħoss nuqqas kbir ta' female energy.
jiena naħdem f'team kollu rġiel, ovvjament ngħix ma' Daniel. As in, don't get me wrong, it's okay, ma dak iż-żmien jienu Daniel konna niġġieldu ħafna, ma konniex naqblu fuq affarijiet tad-dar u hekk. U vera bdejt nimmissja il-girlfriends tiegħi. U infatti dak iż-żmien I reached out to 2 girls fuq Facebook. U għamilna group chat bejn ta' 3 u ltqajna mbagħad u bqajna ltaqgħu minn dak iż-żmien. So I guess that answers the question tal-ħbieb. Li ovvjament nimmissja ħafna ħbieb fil-Malta jiena. Infatti vera nkun looking forward biex ninżel Malta mhux ġast tal-familja imma anke l-ħbieb għax ovvja timmissjom u saqsewni, eżin semmejta l-ewwel jekk sibniex Maltese community hawnhekk. F'dawk is-snin fejn mbagħad wara Erasmus inżilt Malta u movjajna hawnhekk, ġew joqogħdu ħafna hawnhekk ħbieb tiegħi li naf ġifieri minn Malta l-Olanda. U ħafna minnhom kollha around Amsterdam joqogħdu. U allura it was very easy to find a Maltese community hawnhekk għax niltaqa' mal-ħbieb li kienu ġej joqogħdu hawn. To be honest, it really satisfies dak il-bżonn li titkellem Malti ma' xi ħadd u li titkellem ma' grupp Maltin li jifhmuk. I mean, inħoss li mhux kulħadd ħajfmek daqs in-nies li huma tal-istess nazzjonalità tiegħek u xortant ikollok bżonn tqatta' ħin ma' nies tal-istess nazzjonalità. Issa fuq jekk jien nkunx homesick, mhux li nkun homesick li niġ depressed, to be honest. Qatt ma ġrat li s'issa dis-sena. Inkun looking forward ħafna li mmur Malta, ħafna ġifieri, ovvjament biex nara familja u meta jkunu ħajġu iżuruna xi ħbieb jew familja hekk vera nkun looking forward jekk nibda il-ġranet. Imma qatt ma kont homesick li ngħid firtu mmur Malta x'idda jaqtab u hekk. I mean, kull madna noqogħdu hawn sena. Ġifieri I don't think enough time has passed biex inħossni homesick u peress li għandi lil Daniel, I mean Daniel is my home now. So isni edha d-dar. Jiena li għawek id-dar tiegħi issa. Xorta għalija d-dar hija Malta wkoll ta' imma ma tantx inħossni homesick. Imma dik qiegħda fil-karattru tiegħi jiena vera indipendenti. X'għad saqsini kemm hu diffiċli biex tixtri proprjetà hawnhekk. Ma nafx għax ma xtrajtx proprjetà hawnhekk. Però li naf żgur min-nies li naf li xtraw proprjetà m'hawnx konvenju twil. Most people ġifieri malli jagħtu l-offerta u jirċievu iċwievet xi xahar jdumu biss, però just so you know hawnhekk they overbid, ġifieri għalkemm Malta tipprova tnaqqas il-prezz tal-proprjetà li qed tipprova tixtri hawnhekk hawn kompetizzjoni kbira biex tixtri proprjetà u jekk xi ħaġa hija imniżla li tiswa jinnaf 300,000 eżempju, you have to overbid xi kultant eżempju xi 30,000 u ovvjament the highest bidder gets the place. Just biex tkun taf ukoll, il-persuna li saqsietni, il-bank ma jselfekx fuq l-ammont li tkun xtrajt, imma fuq l-ammont li l-proprjetà tkun valued. Ġifieri jekk inti overbid by 100,000 imma l-proprjetà hija valued 100,000 inqas milli kemm inti offrejt għaliha, u ħajselfek kemm i valued. So just so that you know, imma ma tantx naf fuq property searching, so nasbajart fit-tex online, sorry. Mela, mistoqsija oħra hija, is it true that living abroad makes one realize how socially suffocating and claustrophobic Malta can get? Ara, ħaġa żgur li moving abroad makes you realize the good in Malta. Dik żgur. Xorta ma biddilx l-opinjoni tiegħi minn ħafna affarijiet fuq Malta, ġifieri. Jiena li għal-ħażin xorta jibqa' ħażin u qatt ma tikkonvinċini li għandek taċċetta ċertu affarijiet, għandek tkompli tiġġieled tal-pajjiż aħjar. Imma suffocating żgur għax it-traffic għas nista' nimmaġina il-problema ta' traffic issa again hawnhekk ma nesperjenzax traffic jiena għax ma nsuqx karozza u jgħiduli tax-xogħol li ġieli jkun hawn traffic ta' imma dik il-ħaġa li pajjiż jiġi gridlock għax kun hemm ħabta x'imkien jew għax ikunu qed jagħmlu xi xogħlijiet in the middle of a work day filgħodu meta n-nies ikunu sejrin ix-xogħol. Suffocating ftit żgħira għax tibda tirrealizza fejn li Malta vera m'għandekx fejn tmur. U iktar suffocating u claustrophobic il-fatt li aħna gżira u biex tmur x'imkien bil-forsi taqbad ferry jew ajruplan.
Għawek vera komda li tista' taqsam pajjiżi bit-trejn. U vera nirrealizza kemm tlift mill-ħajja tipo ġast għax tuliet fuq gżira. Li għandha l-benefiċċji tagħha, imma hawnhekk doqgħod nisma' l-istejjer kemm imorru holidays u hekk ġast literalment isuqu huma jew jaqbdu trejn. Suffocating hija ftit żgħira il-fatt li Malta ma tantx tista' tboss għax kulħadd jaf il-kulħadd u hemm ħafna nepotiżmu ħabba l-fatt li aħna żgħar deqnina wkoll. Xi tittamel, ma tistax tbiddel id-daqs tal-pajjiż u aħna l-Maltin ingergru ħafna fuq il-fatt li Malta iżgħir, imma tista' tiġġieled u taħdem għal pajjiż aħjar f'aspetti oħra, ġifieri għalkemm vera ma nistgħux inbidlu id-daqs tal-gżira, nistgħu nbidlu ħafna affarijiet oħra biex ikunu aħjar. U niddeq li ħafna nies jqogħdu jikkumparaw. Għax ma rajtux ġok il-pajjiż qegħdin ħafna għar minna hekk, imma inti ma tikkumparax ma' nies jew ma' pajjiżi li huma qar minnek, inti tipprova tispira ruħek minn ħadd ieħor li qed jagħmel aħjar mhux bil-kontra. Anyways, ma nix nidher li qed ngħid kontra Malta sewwa x'jiena pajjiżi nħobbu. Imma xi kultant nifrustra ruħi f'dal-affarijiet. Kollega tiegħi, l-unika kollega li taf bil-YouTube channel by the way, qalt li what is your favorite thing about Dutch people and what's the least favorite? Least favorite naf x'inhi. Ma jirrealizzawx kemm huma privileġġjati, vera jgħixu f'pajjiż tal-ġen u veru ma japprezzawx li għandhom. Tipo, xi kultant jeqirdu fuq ċertu affarijiet, bħalissa mhux jiġuni eżempji, imma ġast ma jirrealizzawx kemm jgħixu f'pajjiż organizzat fejn għandhom sistemi pubbliċi u istituzzjonijiet vera b'saħħithom u tajbin, ovvjament għandhom problemi tagħhom bħal kull pajjiż. Imma ġast ma jirrealizzawx kemm they have it so good komparat ma' pajjiżi oħra. What is your favorite thing about Dutch people? I mean, naf x'inhi imma naħseb basic u ma rridx li nkun bħal ħafna nies. Ħafna nies iddejjaqhom di ma jiena vera tiġobni. So bażikament id-Dutch people vera diretti, mhux jiddejqu jgħidulek kif inhi, mhux ħajqogħdu jduru mal-lewża u jiena li hija dik top għax jiena persuna li I over-explained myself. Jekk eżempju, I want to apologize for something, għata kemm inta wala u hekk, jew għandi bżonn xi ħaġa ħanipprova nsaqsija so nicely u so kindly. Just Dutch people jekk iridu xi ħaġa ħjaqbdu jisqsu għalija, jekk dejqithom xi ħaġa ħjaqbdu jgħidulek. U onestament, vera għamlitni nkun bħalhom li it saves a lot of time u less hassle f'ħajtek. So I love their directness, to be honest. Ħar mistoqsija, ending it on a light note. Actually, din saqsitili YouTuber oħra Maltija, atleta, naħseb probably tafu minni, Sana Grillo, bdiet YouTube channel ukoll reċentament, naħseb xarej asnaf. Għalt li, who are your favorite YouTubers to watch? Issa jiena, inni ħafna nara YouTube u to be honest, I've stuck to the same. Actually, dal-aħħar snin zid ċiftit, imma l-OGs dejjem ħajbqaw Zoe u Alfie, so Zoe Sag Alfie Days, jekk intom avid YouTube watchers tafu minn huma. Però fi żmien il-Covid bdejt nara wkoll waħda Awstraljana, tampari, 4 xhur ikbar minni u qiegħda f'punt f'ħajta vera simili tiegħi, so vera nieħu gost nara. Jisma' Suzy J. Todd, vera ħelwa, vera tifqani, vera taddaħ. Lila nħobb nara ħafna wkoll. Nara wkoll lil Molly May, very basic white girl, imma nara lil Molly May u lil Oħta. U Oħta vera relatable għax she's very sporty u hekk. Jien iktar nirrelata moħta milli ma' Molly May, to be honest. Imma vera ddaħħakni Molly wkoll nħu gost insegwiha. Dawk il-main four dawk li kull video li jitfaw narah eventualment, forsi ma narax mal-ewwel għax nkun daqsxejn busy, imma dejjem narhom. Anyways, ħanalaq il-vlog għawek, għax għandi xi sija footage x'neditja tiegħi in-redden. Nispera li ħadtu gost imma u grazzi ħafna tal-mistoqsijiet, ma weġibx kollox, hemm xi ftit ma weġibthomx, imma għen kif qedtilkom ħanħallihom għal video ieħor u fil-video li jmiss meta niddiskuti dat-topic ħanidħol naqra iktar fid-dettall fuq il-ħajja ġenerali in terms of expenses, u forsi tips u aħjar għal min qed jikkunsidra jiġi l-Olanda jew jirba' Malta. Għaliex inkella kont nispiċċa nagħmel video twil ta' xi satej. So nispera ma dejqtux, tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe u waqsmu dal-video ma' min tafu li forsi wkoll qed jitħajjar jitlaq jgħix barra Malta. U narakom għada għal video ieħor. Intom għalikom actually illum hija festa pubblika għal min jgħix Malta insomma. Li verret nejra likom għax hawnhekk mhijiex festa pubblika u rrid naħdem. Imma nispera li kellkom festa tajba u happy long weekend
Avolja ġa għaddi ġurnata għalikom mill-weekend. Narakom għada. U il-lejl tajjeb. Ciao ciao.